تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama hendaknya kita berhusnuzon kepada Allah, meletakkan sebuah keyakinan di dalam hati bahwasannya tidaklah Allah mengumpulkan kita pada saat ini di hari yang mulia, bulan yang mulia, suasana yang mulia, dan tempat yang mulia di permukaan bumi Allah, kecuali Allah menginginkan kita semua masuk ke dalam surga, kumpul bersama kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan hal tersebut, kami menghimbau kepada semua jamaah untuk kiranya dapat meluangkan sedikit waktu, menghadirkan hati, membuka, mengkonsentrasikan pikiran, membuka pendengaran, dengarkan akan firman-firman Allah dan juga hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyiral kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, tentu masih teringat dan terekam jelas di benak memori kita. 2 pekan yang lalu kita umat Islam berkumpul untuk menunaikan salah satu syiar Islam yang agung, berbagi kebahagiaan dengan sesama saudara kita, merasakan hangatnya cahaya iman yang menyinari diri kita. Dan ketahuilah bahwasannya hal tersebut terjadi bukan dengan sendirinya, akan tetapi melalui sebuah perjuangan yang dilakukan oleh salah seorang manusia unggulan yang namanya tidak kurang dari 60 kali Allah abadi dalam Al-Quran pada berbagai kesempatan. Kesejatian cintanya tidak hanya beliau rasakan secara pribadi, namun dapat dirasakan oleh setiap pribadi mukmin. Pertanyaannya, siapakah beliau? Tentu kita semua yang hadir pada saat ini telah mengetahuinya. Namun sekedar menyegarkan ingatan kita kembali, beliaulah Ibrahim Khalilullah, sang pencinta yang dicintai oleh Allah, hamba terpilih dan diakui kesolehannya. Hal tersebut Allah nyatakan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, kata Allah, terkecuali mereka yang memperbodoh dirinya. Sungguh, kata Allah, kami telah memilihnya di dunia, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, melalui mimbar khatib yang mulia ini, kita tidak akan berbicara secara rinci tentang sosok beliau yang laksana samudera tak bertepi. Namun kita akan mengangkat sebuah tema
kesolehan beliau yang harus kita jadikan acuan untuk berinteraksi kepada Allah. Kesolehan cinta yang sejati yang menenggelamkan dirinya daripada kekungan hawa nafsunya. Kesolehan cinta yang memerdekakan diri dari belenggu-belenggu hawa nafsu terhadap dirinya. Hal itu seperti yang telah kita ketahui terlihat jelas ketika Allah memberi perintah kepada Nabi Allah Ibrahim yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahu fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Di situ ada pembelajaran yang dapat kita ambil. Ketika seorang hamba memiliki kesungguhan untuk mencintai Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba tersebut. Itu terlihat ketika Nabi Allah Ibrahim hendak menarik goloknya kepada Ismail putranya, permata hatinya, maka Allah tidak menyia-nyiakannya dengan mengganti sesembelihan yang besar. Ini pembelajaran pertama yang dapat kita ambil. Namun kita manusia terkadang ketika Allah memberikan jaminan kepada kita, maka timbul keraguan di dalam diri kita. Namun na'udzubillah, ketika yang menjamin itu adalah manusia sesama kita, kenapa kita terkadang percaya? Ini harus dirubah di dalam mindset kita. Karena dikatakan oleh Imam Sya'rani di dalam salah satu kitabnya, barang siapa yang berkurban setiap tahunnya, maka Allah akan menjaga dirinya dan keluarganya dari bala, bencana, musibah dan dari berbagai macam penyakit. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kenyataannya terkadang mereka tidak terlalu meyakini jaminan Allah tersebut. Namun ketika asuransi yang menjaminnya ataupun juga ada orang yang menjaminnya, dirinya sangat percaya akan jaminan tersebut. Lalu yang kedua, hikmah yang dapat kita ambil daripada berkurban tersebut, kita mengenal beragam cinta. Cinta harta, cinta tahta, cinta jabatan, bahkan cinta kepada sesama manusia. Hal tersebut sangatlah manusiawi. Namun yang jadi persoalannya, yang jadi pertanyaannya, dari mana muara cinta tersebut mengalir? Jika cinta tersebut tidak bermuara kepada Allah, maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik, akan menjadi berhala baru yang akan disembah. Seperti seorang ayah, dia mencintai anaknya karena cintanya bukan bermuara kepada Allah. Dia menaruh sebuah harapan kepada anaknya, jika nanti aku tua, anakku sukses, maka aku akan dihidupkan oleh, akan dibiayai hidupku oleh anakku. Ini sebuah kesalahan yang sangat fatal. Dia berharap kepada makhluk, bukan berharap kepada yang menciptakan makhluk. Adapun hikmah selanjutnya yang dapat kita ambil, berkurban menjadi sebab bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena berkurban adalah satu bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah dan juga kepatuhan seorang hamba terhadap Kholiknya. Dan yang keempat, adapun hikmah daripada berkurban yang dapat kita ambil pelajaran di dalamnya, kurban adalah merupakan satu bentuk ibadah yang membersihkan diri kita dari sifat buruk-buruk kita, sifat tercelah yang ada pada diri kita, semua kesalahan-kesalahan kita. Dan juga berkurban membersihkan harta yang telah Allah titipkan kepada kita. Dan yang terakhir, hikmah daripada berkurban, kita diajarkan untuk memiliki kepekaan, kepedulian, solidaritas kepada antar sesama manusia. Oleh karena itu, hari raya kurban adalah satu bentuk hari raya yang banyak memberikan pelajaran kepada kita.
sebagai penutup daripada khutbah, Imam Ali mengatakan bahwasannya hari ini adalah hari raya, esok adalah hari raya, lusa adalah hari raya, bahkan seterusnya adalah hari raya. Hari yang ketika pada saat itu, kata Imam Ali, kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimullah, salah seorang ulama sufi yang dekat kepada Allah, beliau memaknai hari raya dengan 5 hal. Yang pertama, hari yang ketika dirinya menerima catatan amal baik dengan tangan kanannya. Yang kedua adalah hari yang ketika ditimbang amalnya, amal kebaikan lebih berat daripada amal keburukan. Yang ketiga, dia memaknai hari raya adalah hari yang ketika seseorang melintasi jembatan Shirathul Mustaqim, maka dirinya selamat. Dan yang keempat, hari yang ketika dirinya diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Mudah-mudahan sekelumit khutbah ini dapat menghantarkan kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua yang hadir pada saat ini Allah kembali pertemukan kita dengan hari raya Idul Kurban di tahun depan. Dengan nawaitu, kita semua yang hadir di sini akan ikut melaksanakan ibadah kurban tersebut. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم الحمد لله الحمد لله الذي جعل سيد الأيام وعيد للمسلمين وحجة للفقراء والمساكين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعات. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا نور الله بأيدينا قلت هلتنا أدركنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا الدنيا في عيدينا ولا تجعلها في قلوبنا ولا تجعلها في قلوبنا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم إنا نسألك من أسرار هذه القراءة يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسعوا من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus rapatkan saf utama salat berjamaah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jannati. Sallallahu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahada. Walladhi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghusaan ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بقراءة الفاتحة. أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا، ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا، ويا ميسر الأمور يسر أمورنا، ويا ستر العيوب استر عيوبنا، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى